صبح خیر بینندگان گرامی، با شما هفته خوب و پربرار تمنا داریم. شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 28 ایون است و من امردین علیموف شما را با خبر گزارش های تازه از تاجیکستان و منطقه آشنا میکنم. امروز در برنامه 17 سرباز دیگر افغانستان به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند. جسد منوره را در فیض‌آباد با چند ضربه کارد پیدا کردند. استعفای وزیر بعدی بوسوکنار با همکارش. از مهاجران امضای سازشنامه صداقت را طلب میکنند. مقامات تاجیک از عقب نشینی 17 سرباز دیگر افغانستان به خاک تاجیکستان خبر دادند. خبرگزاری دولتی خاور از قول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است که روز 27 ایون در پی حمله طالبان به گذرگاه مرزی چوکچوک ولسوالی کالداری ولایت بلخ مرزبانان افغان به ناحیه شهر توس تاجیکستان عقب نشینی کردند. سرحدبانان تاجیک با به اینابت گرفتن رابطه نیک انسان دوستی و حسن همجواری و گریزگان اجباری برای وارد شدن به قلمرو تاجیکستان اجازه دادند. گفته شده است در اظهارات از این پیش روز 22 ایون 134 سرباز افغان پس از اشغال شیرخان بندر به ناحیه 5 ولایت ختلان وارد شده بودند. هنوز معلوم نیست که این سربازان در کجا قرار دارند. در یک ماه اخیر پس از آنکه امریکا اعلام کرد که از روز 1 می سربازانش را از افغانستان بیرون میکند، طالبان حمله ها را بیشتر کردند و اداره 10 ناحیه را در این کشور از دست حکومت گرفتند. روز 26 ایون مقامات تاجیک وضعیت را مرکب ارزیابی کرده خبر دادند که نیروها در مرز در حالت آماده باش قرار دارند. مقامات تفتیشاتی در ناحیه فیض‌آباد مرگ زنی جوانی را تحقیق دارند که جسدش با بیش از 10 ضرب کارد روز 22 ایون از منزل اجاره‌اش در مرکز این ناحیه پیدا شده بود. پیوندان منوره عبدالفتاح ساکن 25 ساله ناحیه فیض‌آباد حادثه را کشتار مینامند، ولی مقامات انتظامی میگویند انتظار خلاصه تشخیصی طبی هستند. جسد منوره به خاطر بازگشت پدرش از روسیه پس از 2 روز مرگ و بعد تشخیص تکراری به خاک سپرده شد. عبدالفتاح میساقوف پدر منوره روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر مرگ دخترش را در روسیه شنید و از پیوندانش خواست که تا رسیدنش جسد را به خاک نسپارند. او گفت در تشخیص ابتدایی پزشک گفته است که احتمال او خودش را کارد زده است. آدم خودش را یک کارد میزند یا 2 کارد، وقت درد کرد دیگر نمیزند. ما قریب 20 جای کارد در بدنش حساب کردیم، گفت او. در شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد به رادیو آزادی گفتند که حادثه را تفتیش دارند. پیوندانش میگویند برای زندگی علاهیده او را چند پیش از خانه والدین شوهرش به منزل خورده در مرکز ناحیه فیض‌آباد آورده بودند. فرزانه میساقوف خواهر منوره آخرین نفر است که پیش از مرگ با او صحبت کرده است. فرزانه گفت خواهرش از برخی از پیوندان شوهرش شکایت داشت که او را اذیت میدهند. تلاش ما برای صحبت با پیوندان شوهر منوره نتیجه نداد. شوهر منوره هم در روسیه بوده است که حالا به وطن برگشته است. منوره سال 2015 با یک ساکن ناحیه ازدواج کرده است. از او 3 فرزند مانده است که کلانش 5 ساله و خردیش 6 ماهه است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفته است که در یک روز اخیر 24 حالت دیگری گرفتاری ساکنان با کرونا ویروس را ثبت کرده است. کارشناسان تخمین میزنند که آمار واقعی گرفتاری کرونا ویروس در کشور میتواند از این بیشتر باشد. مقامات تاجیکستان از ماه ینور به تکرار میگفتند که دیگر یگان حالت گرفتاری ساکنان با کرونا ویروس را ثبت نکردند. ساکنان و برخی پزشکان بدون ذکر نام به رسانه‌ها از 10 حالت گرفتاری با کووید 19 خبر داده بودند. در نهایت روز 21 ایون ستاد مقابله با کووید 19 تصدیق کرد که در تاجیکستان سرایت این ویروس را ثبت کردند. وزیر تندرستی بریتانیا گفت که برای رعایت نکردن فاصله جسمانی از وظیفه‌اش استعفا داد. صبح 27 ایون مت خنگ وزیر تندرستی بریتانیا پس از یک جنجال از مقامش کنار رفت. روز 24 ایون نشریه زی سن نوار را نشر کرد که وزیر عایله‌دار جین کلانجلو همکار خود در این وزارت را می‌بوسد. سبب استعفای وزیر را نه زندگی شخصی بلکه رعایت نکردن فاصله جسمانی عنوان کردند. ظاهراً عکس بوسابوسی وزیر با کارمندش زمان برداشته شده است که در بریتانیا محدودیت‌های شدید برای جلوگیری از کرونا ویروس جاری بود. بر اساس این مقررات افرادی که زیر یک بوم زندگی نمی‌کنند حق نداشتند که بدون نقاب طبی واخورند. خنگ هنگام استعفا اقرار شده است که قانون را نقض کرده است و استعفا می‌دهد. در بریتانیا تعداد سرایت‌یابی به کرونا ویروس افزایش یافته است. در یک روز اخیر 20,000 نفر به این ویروس سرایت یافتند که در چند ماه اخیر چنین حالت ثبت نشده بود.
баъди бозгашти коронавируси нав ба тоҷикистон ва сирояти он ба даҳҳо нафар мақомот аз мардум хостанд чораҳои беҳдоштиро риоя кунанд, аммо на дар ҳама ҷо ин чораҳо риоя мешавад, аз ҷумла дар чорабиниҳои давлатӣ. Дар майдони назди варзишгоҳи марказии Душанбе тамрин ё ба истилоҳ маршировка идома дорад. дар он донишҷӯён дар чанд бас ҷамъ омада тамрин мекунанд. ҳамкорам Нигораи Фазлиддин дар ҳамин бора гузориш медиҳад. дар майдоне ки пушти қасри теннис ҷойгир шудааст, тамрин ё ба истиҳлоҳ маршировка оғоз шудааст. дар он донишҷӯён дар чанд бас ҷамъ омада тамрин мекунанд, яъне аз соати 6 саҳар донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ, пас донишгоҳи омӯзгорӣ ва ғайраҳо. чӣ тавре ки мушоҳида мешавад, дар ин маъракаҳо на ҳамаи қоидаҳои санитарӣ риоя карда мешавад, аз ҷумла фосилагирӣ. ҳамарӯза садҳо донишҷӯ дар ин майдон тамрин мекунанд. маршировка хеле нав сар шуда, хеле хуб мегзара. аз соати 6 саҳар сар мешавад то соати 11 нисфи рӯзӣ. маршировка тӯли 5 рӯз аст ки давом ёфта истодааст. хеле ба тамоми қонуни қоидааш бо маска фосилавӣ. донишҷӯ дар ин ҷо хеле бисёр ҳастанд, духтар, бача аз тамоми факултетҳо. аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон дар нақлиёти ҷамъиятӣ аз дигар масъалаи ташвишовар барои сокинон аст. беҳад бисёр одам мегиранд. боло ин нигоҳ накардан, на контролёр аст, на ронандаш. ягон кас ниқоб надорад. боло ин вақт дар маршрутка савор мешавед, дар пушти дари маршрутка навистагист ки ниқоб даромадан ман аст. ҳамин ки навистагӣ бошад, бояд ки ҳама пӯшанд. мошиноро пур нагирану ва одамҳоро ба ҳадди имкон камтар гиранд. сокинон мегӯянд, дар нақлиёти ҷамъиятӣ бинобар боду ҳавои гарм наметавонанд ниқоб пӯшанд. ҳамчунин ҳавополҳои нақлиёт кор намекунанд. бояд назорат сахт бошад. назорат ки нест намешавад. фақат назорат бояд карданд, назорат карданд. дар 3 рӯзи ахир бинобар омори расмӣ дар тоҷикистон 50 ҳолати нави бемории COVID-19 сабт шудааст. коршиносон омори воқеъиро аз ин бештар медонанд. дар русия ҳангоми вуруд муҳоҷиронро маҷбур мекунанд ки созишномаи садоқатро имзо кунанд. дар ин бора хабаргузории ТАСС бо такя ба маркази матбуотии вазорати корҳои дохилии русия хабар дод. роҳандозии созишномаи садоқат дар консепсияи тарҳи нави қонунгузории федералии русия дар бахши муҳоҷират пешбинӣ шудааст. созишномаи садоқат бо ҳадафи иттилоърасонӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ дар бораи қонун ва талаботи вуруд ба русия, хуруҷ аз русия, истиқомат дар русия ва кор кардан дар русия, маҳдудиятҳо ва мамнуиятҳо, инчунин паёмади риоя накардани онҳо ҷорӣ карда мешавад, хабар додааст ТАСС. вазорати корҳои дохилии русия мегӯяд муҳоҷире ки созишномаи садоқатро имзо мекунад, огоҳ будани худро дар бораи паёмадҳои риоя накардани тартибот тасдиқ мекунад ва ба зиён нарасонидан ба русия ризоият медиҳад. ҳамчунин ӯро ӯҳдадор мекунад ки дар сурати риоя накардани созишнома ва иҷборан ихроҷ шудан аз русия харҷи роҳро мепардозад. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам Хиромон Бақозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихии рӯзи 28 июн ошно мекунад. 28 июни соли 2005 додгоҳи олии Тоҷикистон Рустам Файзиев муовини раиси ҳизби сабти ном нашудаи Тараққиётро бо иттиҳоми таҳқири шахсияти раис ҷумҳур ва барангехтани адовати миллӣ ба 5 солу 10 моҳи зиндон маҳкум кард. ин ҳизбро Султон Қувватов таъсис дода буд. ҳукме ки бисёриҳоро дар Тоҷикистон такон дод дар посух ба номаи интиқодӣ нафиристодаи Файзиев ба номи Созмони Милали Муттаҳид буд. Файзиев соли 2009 дар зиндон даргузашт. 28 июни соли 2019 нашрияи маъруфи Нью-Йорк Таймс филми таҳқиқотии худро дар бораи ҳамлаи соли 2018 ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара ва мусоҳиба бо Ҳусейн Абдусамадов раҳбари гурӯҳи ҳамлаварон нашр кард. дар нахустин ҳамлаи гурӯҳи давлати исломӣ дар хоки Тоҷикистон 4 нафар аз ҷумла 2 шаҳрванди амрико ва 2 аврупоӣ кушта шуданд. 28 июни соли 2017 созмони амрикои Пантера гуфт ба сокинони водии Бартанги вилояти Бадахшон барои сохтмони оғилҳои амн ёрӣ хоҳад кард то чорвои худро аз ҳамлаҳои паланги барфи эмин нигаҳ доранд. онҳо мехоҳанд аз ин тариқ ҷони ин ҳайвони нодирро ҳифз кунанд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар нисбати асъори хориҷӣ барои имрӯз 28 июн чунин таъин кардааст.
بینندگان عزیز، در همین جا برنامه نویدی بامدادی به انجام میرسد. به شما روزگار خوش را تمنا داریم. ما را پیگیری کنید. سامانه موسی www.azadi.org است.